Kurban bayramı ve kun şerefleriniz hayırlı olsun. Bugün sentyabrın 12'si ve Kırım işgalinin 928. günü. Efirde zaman. Kiyev'deki İslam Medeni Merkez Cemisi'nde Kurban Bayramı'na bağışlanған sabah namazına farklı milletli, lakin aynı dinde olgan 3000'den ziyade insan koşuldu. Bina sığmağanlarına dışarıda namaz yapmak için kilimleri, mufti sözlerini eşitmek için ses dinamikleri koyuldu. Müslümanlar Allah'tan amanlık, tınçlık, evge tezci kaytaruvunu soradılar. Bugün cemige Kırım ve Donbas'taki bir çok köçüp gelgeni de koşuldu. Kurban bayram, mübarek bayram, Oraza bayram, Kurban bayram. Bütün Müslümanlar hepsi geliyor camiye. Biz de endi katnayımız. Oğlum da alıp geldim, korsun dep, bilsin. Nasıl Müslümanlar ola, ne kadar, nasıl camiler ola, nasıl adamlar camiye bara, namazlar kıla, korsun dep. Kiyev'de olsam Kiyev'de gelin camiye, Kırım'da olsam bu vakti. Oraza bayram вахт күнлері мен Крымда едім. Во всех моих молитвах это было возврат Крыма под юрисдикцию Украины, чтобы оно было все как было. Чтобы Россия покинула наш славный полуостров, и мы опять могли бы там жить спокойно, в мире, в достатке, со своими семьями, со своими детьми, на той земле, которая называется у нас Родиной. В Украине, во всех областях, на свободных территориях нашей страны праздник происходит радостно. И мы всегда рады видеть наших братьев, молиться за наших мусульман в оккупированном Крыму. И мы надеемся, что Всевышний Аллах примет наши молитвы. И уже в следующем году мы будем все вместе молиться на освобожденных территориях нашей страны и праздновать этот радостный великий исламский праздник. Kırım musulmanları da Kurban Bayramını kaydetmege başladılar. Kırım camilerinde bayram hutbeleri ve dualar geçirildi. İşgal etilgen Yarımada'da bayram 3 gün kaydetilecek. Lakin hoş olmadı. Kırım muftisi Emirali Ablayev Bakçısaray Camisi'nde sentyabr 17'sinde Kurban Bayramı'na bağışlanған tedbirini geçirmege yasak etti. Kırım Tatar Halkının Meclis Reisinin muavini İlmi Umerov'nun bildirgenine göre mufti FSB ve içki siyaset nazirligine esaslandı. Hacılarının büyük bir kısmı Arafat dağına barıp yetti. Bugün Kurban Çaluf gününde olar taşlar atta ve tavaf yani kıblanın çevreçetini 7 kere dolaşalar. Hacılık bu bir Müslümanın boyun borcudur. Arafat dağında Muhammed Peygamberi sonki kere bazılarga hutbe etkendir. Farklı malumatlarga göre yıl hacılıkta 2 milyonga yakın Müslüman iştirak etti. Bugün sabah Türkiye'nin Van şehrinde güçlü patlav yüz verdi. Şehrin memuriyeti binasında 200 metre mesafede araba patladı. Çok yaralananlar akta bildirildi. Patlav yüz bergen yanda Hükümran Adaletlik ve İnkişaf Fırka bölüğünün binası yerleşi. Patlavdan yakın yerleşken evlerde camlar kırıldı. Elek olganlar akta bildirilmey, patlav yüz bergen yerge acele yardım maşinaları keli. Van kasabasına Türkiye'de yasak etilgen Kurdistan'ın iş fırkası faaliyet gösteri. Olay çok taze olduğu için henüz detaylı bir bilgi yok. Rusya işgal etilgen Yarımada'da territoriyasına ağır texnikаны ketirmege devam ete. Bunu ictimai ağlarda peyda olgan video tasdiqlay. Video Kerech yolunda ve Kafkaz deniz limanında çıkarıldı. Ukraynalı Ukrayinski kiber veyska haber takımı ise Kerechki artilleriya sistemasının ketirilmesini tasdiqlangan videonu belgiledi. Videoda çeşit harbi texnikadan gayrı A-222 berek artilleriya sisteması görünüyor. Bu artilleriya yalı müdafaa bölükleri tarafından kullanılan. Evvel bu harbi texnika Kırım'da yok edi. Радио Свобода журналистлері Москва соғықларында сорав кечірділер. Журналистлер Русия ватандашларына Кавказ 2016 арби огревлерді Украина истелясы репетиция етілгеніне инаналармы, yok деген суаль қойдылар. Нет, я в это не верю, несмотря на то, что у Путина хватило маразма развязать войну в Украине, у него маразма не хватит, чтобы развязать полноценную войну, мне так кажется. Как-то маловероятно, но хотя, вы знаете, в последнее время уже ничему не удивляешься. Ну, я думаю, это бред. Это просто американская какая-то идеология, в общем, стравливают славян. Сама по себе Россия, если взять историю, она никогда не была агрессором, она всегда защищала свою территорию. Я этого не верю, но я понимаю украинцев, которые боятся, что к ним не вторгнутся. Кормить ты кто-то должен.
Ну, будем кормить, а что делать? Братья все-таки. Вторгаться на Украину – великая глупость. А вообще, всякие вторжения, мне очень много лет, 78, проходят без всяких репетиций. ОБСЕ сабатларында ишғал олынған Қырымда кешірілежек сайлаулар олмай жақлар. Миссиядaki инсан ақлары бойынша бюро елбашчысы Ян Петерсон білдіргеніне көре иш бұтын ОБСЕ аза девлетлері бір-бірлеріні анлавда эсасландырыла. Қырым есе оның көзетув парчасы дегілдір. ОБСЕ-де Қырымдаки қанунсыз сайлаулары незарет етмейіп, эсабатларында оны. Алуштада полиция хадимлері «Справедливая Россия» фырқасының намзетіне айытты швих чадырыны еқті. Намзетінің векілі Анна Шевченко салаф алдын штаб хадимлерінің елінде разылық берген весиқалары бар олғаны ақында айтты. Алуштының совет мейдаларында ерлештірілген чадырыны полиция хадимлері тез вақытта қысымларға айырды. Бұндан да ғайры сакенлерінің намзетілі көрушівне чағырған тешвиқатчы яқаланды. После того, как я стала снимать их незаконные действия на видеокамеру, на телефон, они заломали руки и отобрали у меня этот телефон. И только благодаря тому, что небезразличные граждане города Алушты сняли видео о произволе сотрудников полиции, вы сейчас увидите эти кадры. Считаю, что действия сотрудников Алуштинской полиции являются грубейшим вмешательством в агитационный, в избирательный процесс. Запорожье шерінде Құрбан байрамы арфесінде бол берекетінің байрамы сабантуйны қайдеттілер. Анянге көре байрам бар тарыла ишлерінің екінлемесіне бағышлана. Ләкин Запорожьеде енді 17 ел девамында бұл байрам күзде кечіріле. Бұл сене байрамның қайдетілмесіне Мелитополь ве Киевден келген Қырым татарлар ведигер милли джемиет ве коллективлер қошылды. Выведи их, наших врагов, из наших земель. И сохранить целостность Украины. Мне такое кажется, что война прекратится сегодня-завтра. Уже наелись всего. А целостность Украины, она и останется. Крым в составе Украины и под большим флагом, как говорится, Крым, Украина будет процветать всю жизнь. Киевте Қырым татар оқуф юртында уфақ балалар için бірінші чан қақылды. Мерасимнің милли түркілер ве ойынларнен açıldı. Оқуф меркезі Киевте 2 yıldan берлі çalışа. Эписолы бұл ел келген балаларының мұнда 45 бала қатнайжақтыр. Олар группаларға бөлігіне ең кішіклері 4 yaşından башлап, ве бұйуклер 10 yaşынға же. Оқуф Киев мектебінде автода 2 кере кечірілі. Дерсілерде балалар олар өз халқының тарихыны, тіліні, милли ойынлар ве түркілеріні огренелер. Вони хоч мали, але вони розуміють, що відбувається, чому вони тут і чому саме вони мають зберегти свою мову, свою культуру. Їм приємно виступати. Вони протягом року брали участь у багатьох заходах. Buradaki şimdi dilini öğrenen ya da saklanan balalarımız işte Kırım'da bularını devam edecekler. Ben buna eminim. Bu ise sonki haberimiz edi. ATR Leolunuz, görüşmek üzere.